Did you enjoy that? This. Okay. Yachiao. Yamwa Kwaba. Yes. Yachiao. Abusia. Yachiao. Emwa Kwaba. Say oni edition mu live. Ewo GH Live Studio. So nsam ni nyina aha ena ewo yede nsam no Asia kama na wanya chefa. Ede free mo. With regards to Kotoko preparation towards Kwara United game no. Yes, if you can see him anyhow. Yenin komo kakra na yenhwe yenua Emmanuel Menya ono ne follow Kotoko team no proceedings bi ono mo ne co training ono mo ne ko na kra na match day bi ono mo na eba one oponu operations director for Asante Kotoko Demenya of Demenya di nkomo any idea nti what is the operation situation super Kotoko ye adwuma pa supporters no share any move for victory absolutely say and preparation CF boa car no dewa e dia kwa kopie mu e obia your friend say Accra no esitie yenu Emmanuel Menya edini nyina achi super yenti obibi aboko de na ekoso na Kotoko preparation ya mabo no Kumasi dia na ebeye ama Accra Sports Stadium adane Kumasi champion yanchacha tifo ni ahwefo dwuma so no de omoye and ye ni eje ho de wa omo frey na omo ni edi nkomo de wa mo presentation ni ade no kama de wa mo come stories no mo ma yakoma toye yem elo na ya na bibia omo ehwehwe na ye the stories more any free game Kotoko ekwakobo against Kwara United Sunday no na mo before say Kotoko bakobo breakum Chelsea na mama started framing na game no bakobo ne hefa no so me abeto so say Sunday ya Accra Sports Stadium and Kotoko share saying Kotoko ya ye home no aya na moyen bat away no very good ye core Africa ni dia na Kotoko ball breakum Chelsea ewie na no before say Kotoko be kwakobo breakum Chelsea no and Kotoko supporters na ebedru ye na omo bedru ye no me the kind payinfo ni bi di nkomo supporters in payinfo no eba chairman Alex Patrick Kaju say ono vice chairman ewo Ashanti region operations manager Christopher Demenya oye former supporters leader yitidi nkomo ehwe niema omo ahead of Kotoko ebo home Kumasi na omo ewi omo sanso ko omo home Accra against Kwara United come to our school na omo sanso Kwara United Nigeria no enyima ben na omo na nkomo we de ede na me expect say Kotoko supporters obi ohwe bia no ebenya abotere na wahwe yen Kwara fo no mo ntitwi saa na obi a yeji so bi de cheche twi ni mo kan brofo ti ye bie mi kama e de ama wo mo na nkomo ne se na Kotoko supporters omo ni operations echi omo enni team ni mu ankwa akire no omo de ne se nyame ya adom a Kotoko wini an ni omo happiness omo so tua fa abu census ni bi ni se fa abu census no bia na register but be ko so register no gracious game we there yes pete 3-4 goals I'm say any menim paying for betting komo na yehu sene esese ekono na yedidi nkomo kwa akire no chairman operations for month work out sa djuma mu eye ne nkran anye easy na only say Kotoko team manager acting eno ye Amos Frimpong owo Accra e monitor ne na penkra mo enso ho a omo ehwe niema se de be ya bibia betinya akoye na operations manager enso eka ho na enwura wo game nim ne se banana ban for operation se bia metudwa o me mfa metudwa wadaroma operation do bia ye bi enkomo ne se omo ene on say yes on operations manager no ono ye former Kotoko supporters leader national ana chairman solo aba ana mo ye dwuma bomba ako so wo hwe ya ye ko breku no nyina ti ba bi fa ako na omo wie game no na no mko di nkomo
na mo nkomo mu di ne se omo ne Kotoko technical team na di nkomo se adwuma no e wo so mu wie ni nyina e wa Accra adwuma no e wo so mu wie ni nyina na ohwe was say Kwara United omabo 4 games omashe 2 goals and oma consider just a goal. Actually say defensively they are very good, but omo attack here omo nye very good is and this Kotoko ye mie ni na empeyinfo ye adwuma ni ye e wo ha say ya 3-4 goals are supporters no ehwehwe no omo operations omo ehwehwe niema e wa Accra omo boaboa niema no any Kotoko technical team no aka bomu say Nyankopon ya aduma Sunday e was 3-4 goals no Kotoko supporters no omunya e wo Accra Sports Stadium na omuni ye dim komo kwa itire say Kotoko benya sa goals ne dia any obi bia o Ghana ha say we twa enkran ho ahia nkronkre won kan Kumase any ade na ye nya enkambo na any ye nkohia e wa Accra na yenko support Kotoko team no numbers eno eye nkomo a chairman Alexander Menu enso ni mi di ho nkomo na yes e be ya available be di ho nkomo di number kwa betu dia san so aka ho dia ma wo na on stop mo ha na asem bia e won nkomo ni mu a ano je ne se unim se Kotoko eko break James Kesa na da breakum no for 15 years no chairman solo I give T players no we ho kon ye da episode ni beto so ahwefo na di kan ahwe ndadaada na de yete se chairman solo say Nyankopon ya adom na Kotoko boboko no etimi enya 3 goals ediko 1 2 3 ediko na nimu a osanso special gift a wode ma Kotoko team no na okaya na mi say chairman na we de anka say nya ibia anka efie nkomo na ye ti san nkomo na ana operations manager adi ma club ye Kumasi Asante Kotoko Christopher Demenya esa de beto so say Nyankopon ya aduma game a Kotoko and Kwara United ebebo no or your operations there but osanso edi ni leadership a odi kan ye as national supporters leader edi beka chairman mon ofosu ware ho ene omo maka nyina circles leaders impeyifo ni adi nyina omo hwe se omo ni Kotoko technical team no edi nkomo so omo kanche the playing body say omo win game na achede bofua awo ho a omo edi be ma players ni nyina se de be ya Nyankopon ya aduma omo kwa away na ayana away no Kotoko ekwa Africa away na ayana ntanye hu saa emfa ma wo mo but e ba home na cause Kotoko betima kwa kwahye wo away omba home a na wet na ha na ahye omo yiwo mafim it e motivation omo nyina eye e ball operations nso nkomo anya wa ase ne ne wo soro ne mfimfi ene ahombobo omo eye o players no so akachi ni nyina na omo ye bibia na win atumi aye club ya Kumasi Asante Kotoko edia enti senior nkomo no ACT no Kotoko empaying for supporters operations leaders omo nyina ehwehwe se Nyankopon ya adoma Sunday Kotoko anshe kura no na enye 3 goals omo ebenya ewo Accra Sports Stadium na obi bia won so aye ready say obekọ game ni bi no Nyankopon ya adoma wo Kumase ene ne mpatam a omo de car ba kwesi ewo Accra Baba Sports Stadium yes na was what join it na onu nyina akọ na dia na emu odem punie wonu se Kotoko supporters no agree bi on beko away game bia no eya na chairman
solo a surprise wo so one mama aduane free e wo kwan so a mu kodu ha auto ticket e de mamu free na motumi akwa program na omo aye nhyehyeye se sika wo betua na watia join team no na ono omo akono eye 220 Ghana cedis 220 Ghana cedis na ohwe bus aya omo e de kona 2M express mensia de no eno no be use di akọ enti omo expect se supporters ndodo na abeba na senke kumase na ne nkoma kwehye ehoma na nke bia eba red stands yellow stands green stands anke ho nyina betimi ayema no the same thing omo expect se nyankopon eya adoma ene anka omo enko na ne enkomo enkoboa na krobia kumase asante kodoko boboku no enso entumi enwini game no na enum yes Tobo boss player so 2M express asema who can they send the indi it's not like say free bus be na man for me uncle ana yes for now okay. They free bus and then young fan is and Tuesday what the young fan is and Tuesday okay now they tell say yes minister Ashanti regional minister and of Zuba mayor na no mo de mu betwitwi Kotoko mu kama edi nya mileage bebre time on coil na ma extra nwem no mo nya quick mo amuka asama boa me abobo no baba yara amaso esibuo so nti amaso no we de mo pa VIP buses be 3 bi maye na yemfa nko kabe ya na 2 kraye yenya 2 na 1 kra ni nya sprinter kakra kan ho a at least enipa ni nya in and out bus na ye akra kwan na ye problem ukofifa saa na no tutu mrika nya ya kwa akohia nsohwe enti media me suggest se Ashanti regional minister me appeal owura no ye friend is Amoakohene minister Amoakohene enemy of Zuba Dr. Frank Amoakohene yo the doctor nkwado e chire no abewo panel but the be aduro no dey born born adwunti ayi owura Frank Amoakohene a we doctor minister bomodern Kotoko no support Kotoko pa na no Kotoko e share house wo fa phone wo ye live video Kotoko the amount mileage pa one of me of Zuba first na ye wo boasi on say oboasi na ash gold na so what am out here say good offer Mr. eda no ka so be ma fertilizer ekwan bia be fa so am abobo no kumase ye ne kwara no amfa wo offer anye yi nti offer mon sorry mon pe bas mai mienu kra mon han mai sa de se de ne emfa nko nyame di adom ne etimi de kwa enipa na etwa ne ticket kra rama at least ye kakra dan say o twa 200 and something Ghana no asa ko twa ticket da bi ekwan a enye we akofo spray is a sprinter da bi enti me shramo safety first mon panyufo amoku mas mayor any minister and na no mo na mo shebo e na amaso ya nwie Kotoko try the best mo ampushi papa bia enti edede kwa na ye dia bus dia mo mpa bi ma ne mfa nko na ba am say no bebo nya bus mienu akese yes enti sene na o kan no na Kotoko supporters dodo na ehwe animo se an campaign for no so betimi ahwe aye na ba ma phone me wa no e wada ma okay sene na o di tu Ghana no saa na nkomo a mesu didi na kire na supporters no enso ehwe se nka mpanyinfo no ebetumi aye ede ama wo mo nti eno na nka mede to aso no ana odi we no enso ebewura me nti supporters no ene akasia no se yemfa information we na nyenka mpanyinfo no enhwe na se bia basis be 3 bia ene se nye ayi krampo a kofo bas ya ya mde ma your friend is say omde ma porcupine tertiary fo no na omo edekol nka bia be 3-4 krampo a na nyen komo ahwe na nyen ka supporters na nko bia enso betini akọ na nka omo akọ hye homa because we gate fee na e was ro kakra yes e was ro kakra and ni na enso ebeboa ma Kotoko supporters no so atimi akọ na omo akọ hye homa
and uhwe senior etiena omukọ no mukọ ni yi a eno so boa ema Kotoko team no enso enya 12 player I know air supporters no na etimi aboa ma omo nso etimi awini game a Nyankopon ya adoma eno so be kon but menya ntie se Nyankopon ya adom na se team no enso awini game na ene mpanyimfo no guso omo nso air arrangement se Nigeria na omo eba kobo obu game no omo hwe se omo nso be organize bases na omo timi edi akọ econom na se ne eri kan no team ho komo wa etimi yes se me kan no organize bases yes nyame ya adoma e bedi ho komo first leg no 4-1 since e be 0-0 1-1 na fe ni e kwa akọpẹ bas 4 Nigeria na mu wa o nanaba udru ayi ufra bi okuta kra kosulelela anyagro na Zamfara so akọ Zamfara da ene wono ye to wo atiko a save journey wo ko Zamfara wo fi Lagos ko Zamfara anyagro so me fata o da wa bobo ho enyimba okobo ya okobo bo ho nti fata o nso de on se minia oka chese omu kobo a anya ni nyina no mu fa flight no ne ade omu kobo no so me de omu timi simbe sei o ko Zamfara pa akobo a bra anya sem kuma nti emu wa na emre bi mini abako obo ase ai kala kuita ono na Kotoko ni ai metese na anu ka na yi nso ka na ka na say mini strike ka dai ono na Kotoko bobo wo ho Nigeria wo ko obie oduru ho no na referee na bu full time the referee ndi abenchen na no an obo aben oduru ho na referee no referee bo whistle say full time 90 minutes Japan no the bass na twa kwanzi no kokwa mini anu so mpe ope pa long journey ko yeah nti we no obi obekọ bibi am plan yi yi no mumie nwa adwuma no nkran enne hia adwuma die sa na mpen wo de bi so bondede so ni mo bondede pa na ofa ya of me ofa di say ya na mra fini din Sophie unity oil me ofa yi de obeya Kotoko na anu ade nations fc no nations okay I am referee of a chi of a Kwamchi of a China that time so you know bonded demo by team near there obonde there na bazawala niema webiri and of course Nigeria obonde there was one fed back na nka ho super no no bazawala for na bazawala e Nigeria no mumia nwa adwuma no wa ha me de di hia me ano na mumia nya na wiki tourist no ho asem tete sembia mumia nwa adwuma no wa ha nti Ashanti regional minister mumeboayo mumpe buses maye kofo buses ni bi se no kra ya banka mumpe bi maye mumpe be 4 maye na mumfa ntwi nipa nko ye nya ne kakra kra simu ntam memenda nwumre ne asim bi se because kwan ni nyo na be se be 7 hours o kwan ni nyo eye komaso kwan ni si anye kwan ni deadly enye kra me ma be faso couple of times and say na enya sem kuma ba bia nipa fa no nka bicycle utwi bicycle ade fa na honom na unya fa kra na ese car na ne wo de ne ye because ba bia main driving place na nye tinanaba Kotoko supporters nkwa ho hia said the players kwa omonso de hu hia ya ye kwahwe nso hu hia enti me appeal to Ashanti regional minister me appeal to Ora Zuba momwai na mompekofo baas na oba antima na bi mai why na yemfa nko enu mombeboa ebeboa pa nanaba yemfa no nsini wi ya adwen Nigeria no de oni betwa to adaroma menua de di twa to no say Nigeria for no so start here kasapa because when we say oba Ghana has here Nigeria for do so as obakuma say na ufa Dubai nenim wo soro ho nyina Nigeria for nko a na ye adwuma ho na nkomo a efi Nigeria for no ho say Nyankopon ya adoma omo nko a enhwe se anase omo enhwe se omo team no emewuram e wa Accra na ne omo nko a nkogina Accra Sports Stadium kobo game no omo so ba enti se ne Kotoko supporters have started say omo so prepare ye
again we say NHM Alex mo started radio and television tour o call clans when Yankopon ya aduma chena on best started with some players omo ebe kwako promote game no Kotoko AS adwuma no na Nigeria for some mo hase so plan say Yankopon ya aduma Sunday ebebo 1 o'clock ne de no so gram e wa Accra Sports Stadium na omo kwako support Kwara United and so e wo honamti mostly I say and then come on and so ACTNT Yankopon ya aduma ye di akire ye beto fam bia e wo mu no e be di hu come say na wo council so no best start say aye ho course me fresh chairman Sulu course me need to come yes ye be start here di ho come na aye adwuma na kama and so but officially there wa bon ten say o person join the team nko ade 220 Ghana cedis ana mo e treat ya dia mo ko ye bia enko fa ska ke to bia enko fa nka kwa so no mo pe ayi to mo ko asanga yi of ayi solo no mo ko yi ho mo ko ministers no so mo kai kro mo ko kai ho mo ko kai ho mo ko minister no ashanto join minister no na mo ko Zuba mayor mo ko no ho mo solicit for fan na mo mfa mboa ni mfa mpe bass ni bi ai na we di aja mo ko ye sprinter ne kan keto bia o kwan ni zu na ba yo David sure to the maminya we na prepare yeah this year na it's the news is Kotoko fans appeal for government for assistance yes sir no Nigeria fans and so e wo Ghana any abre prepare for the game ba so kwasiada meboa chairman no ana Kotoko supporters na hwehwe say omo mpe 1 goal 2 bi ewo omo mpe 3 edeko 3-4 edeko because you move your adwuma no ha say ya and you players in yankogu poni and defending na ye yanko shawak okay na be bedas inti anope yere ho na ye adwuma ke kan e si ani ni anya adwuma why sure Martin thank you so much thank you all right, then I will call me Gracious Emmanuel Menya, and I got in count with regards to operations in some any Nigeria for Ghana, so operations or more your any the adene appeal for bus. Yes, Ebeboapa, Mummy Uncle Sprinter Simbia, and on and about aboning in out of Father Amaya, and ever to also Naya monitor proceedings. The free move or the any there was some more poking. Now when you're just find your free move. So when it JDA who dia lady ni bisa. Did you enjoy? Yes. There's so much more, so why not hit subscribe? Yeah, say subscribe my name from Kwara Chrome. We did the direct sin Zito. None about